Hakakhat saw tarik uyayong hajar pusau. Kipai riunget Kristan Katolik jong kanong po parish kilawan banshim benta syaka procession Eucharist kabalong tasor. Lasdang ya ketika sengi da kamas bakhoy hakaba Reverend Padar Rafael Mayong ulalong ukong san hakakenyaga kriam hakajing sinran rengkat lang Reverend Padar Peters EMD parish priest nong po parish Padar Bernard Pala, Padar Barnabas Im, Padar Stephen, bat kiwe ki Padar, ki sister, ki brodar, ki badan lang hakate kesngi. Hadirin kemas bakut abut sa kajingat procession ya ka Eucharist bakut. Hakaba ki pa ringat Katolik jong kate katan kilawan badeshim benta da kajing riu belai. Lapan kut ya kate kesngi di ki program lengkot balapan ya da ki balang snong bat kaparish hi barokawe.
En sungu tapendan buram manakapor kaburam haupa barungkun baramen semokui en sungu tapendan buram manakapor kaburam haupa Joinnya di Samla dan di Bombay volunteer ya Samla joinnya Samla joinnya Samla kenal Samla ya nya baro kenal Samla wana Neru kenal Samla ya joinnya kenal Samla ya no Dan player get ready to play the second set event.